ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тилиётии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов ва Савсан Ғайурзода. имрӯз дар барнома برگزاری جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان. саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи чорум стратегӣ. Татбиқи барномаи мазкур боиси афзун шудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар Тоҷикистон гардид. برای به شهر گلریز تبدیل دادن پایتخت مملکت چاره‌های ضروری عملی کرده می‌شود. وسعت تدبیرهای اکولوژی در شهر دوشنبه. беҳсозии сатҳи таълим ва хизматрасониҳои тиббӣ дар мадди назар. Дар шаҳри Гулистон муассисаҳои маорифу тандурустӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع‌بست شد. шарҳ ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи тилиётии ахбор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба муносибати пирӯзӣ дар интихоботи президенти ҷумҳурии Узбекистон самимона табрик гуфта ба манзури ривоҷу равнақи Узбекистони дӯст дар фаъолияти минбаъдаи давлатиашон дастовардҳои нав ба нав орзу намуданд. зимни суҳбат ҳамзамон масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Узбекистон мавриди гуфтугӯ қарор гирифта, дурнамои таҳким ва таъмиқи минбаъдаи онҳо дар рӯҳияи анъанаҳои бисёр асраи созандаи робитаҳои неки ҳамҷавории мардумони ду кишвар баррасӣ шуданд. пешвои миллат зимни ёдоварӣ аз ҷараёни рушди бомароми ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Узбекистон ба саҳми арзандаи муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар пешбурди ин раванд баҳои баланд доданд. ҷонибҳо оид ба тавсияи минбаъдаи ҳамкориҳои байнидавлатӣ изҳори боварӣ намуда, омодагии худро барои ғанигардонидани муносибат ва ҳамкориҳои дӯстонаи ду кишвар бо мазмуну мундариҷаи бештару созанда таъкид намуданд. президентҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. Шавкат Мирамоновичи гиромӣ, мояи хушнудии ман аст, ки ба шумо ба муносибати аз нав интихоб шуданатон ба мақоми олии президенти ҷумҳурии Узбекистон табрикоти самимӣ ва таманниёти нек фиристам. ба шумо саломатии бардавому рифоҳ ва фаъолияти самарабахши минбаъдаи давлатӣ ба манфиати рушди устувор ва пешрафти Узбекистони дӯст, ба халқи бародари узбек сулҳу субот ва шукуфоӣ орзумандам. пирӯзии эътимодбахши шумо дар интихоботи президентӣ боз як далели равшани дастгирии умумимиллӣ аз роҳи сиёсии шумост, ки ба рушди босуръати кишвар ва таҳкими нуфузи он дар арсаи байналмилалӣ нигаронида шудааст. этминон дорам, ки дар давраи ояндаи роҳбарии шумо дар кишвар Узбекистони бародар дар ин роҳ ба қуллаҳои нав хоҳад расид. ман саъю кӯшиши пайвастаи шуморо ҷиҳати рушду густариши ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва ҳамкории созандаи Тоҷикистону Узбекистон дар сиғаи шарикии стратегӣ баланд арзёбӣ мекунам. бовар дорам, ки бо саъю кӯшиши муштарак мо минбаъд ҳам ба манфиатҳои халқҳои кишварҳоямон ва тамоми минтақа ҳамкории самарабахши байнидавлатии Тоҷикистон ва Узбекистонро пеш хоҳем бурд. бо истифода аз фурсат омодагии худро барои амалҳои муштараки минбаъда ҷиҳати ғанигардонидани мундариҷаи муносибатҳои ду кишвар бо иқдомҳои амалан нав изҳор медорам. баррасии лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2023-2024, ҷараёни иҷрои қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин лоиҳаҳои як қатор қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти риёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. 25 октябр таҳти риёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст оид ба ҷараёни иҷрои қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҳисоботи раиси ноҳияи Лахш Файзулло Бародзода шунида шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои татбиқи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон, амалисозии дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар ҷиҳати рушди соҳаи картошкапарварӣ, чорводорӣ, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва бо ин васила самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷабзамини кишт, бунёди корхонаҳои саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш, вазорати кишоварзӣ, академияи илмҳои кишоварзӣ, вазорати рушди иқтисод ва савдо, кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар идораҳои дахлдори давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. сипас дар кори маҷлис лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2023-2024 баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили масъалаи мазкур таъкид доштанд ки буҷети давлатӣ барои соли 2022 ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати иҷтимоиву иқтисодии давлат дар самти таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои манфии берунӣ ва дохилӣ ба он, аз ҷумла таъсири идомаёбандаи пандемияи COVID-19, тараққиёти соҳаҳои воқеиву инфрасохторӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҳия гардидааст. даромади умумии буҷети давлатӣ барои соли 2022 дар ҳаҷми 32,8 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба буҷети соли 2021 ба маблағи 5,1 миллиард сомонӣ ё 18,6% зиёд мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки хароҷоти умумии буҷети давлатӣ барои соли 2022 дар ҳаҷми 33,4 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба буҷети тасдиқгардидаи соли ҷорӣ 5,3 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар сиёсати буҷети давлатӣ таъмин намудани ӯҳдадориҳои давлат оид ба ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони кишвар самти афзалиятнок ба ҳисоб меравад. ҳукумати мамлакат афзалиятнокии маблағгузории соҳаҳои иҷтимоиро нигоҳ дошта, дар буҷети давлатӣ барои соли 2022 ба ин соҳаҳо равона кардани 14,6 миллиард сомониро пешбинӣ намудааст, ки он 43,7% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет ё 14% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисоди кишвар, аз ҷумла вазъи ҷаҳони имрӯза, мавҷҳои навбатии пандемияи бемории COVID-19 ва тағйирёбии иқлим зарур шумурданд, ки дар чунин шароити ҳассос балои ноил гардидан ба ҳадафҳои ҳукумати мамлакат, ҳамоҳангсозӣ ва таъмин намудани мутавозинии татбиқи сиёсати буҷету андоз ва пулию қарзӣ муҳим мебошад. аз ҷумла супориш дода шуд ки барномаву нақшаҳои қабулнамудаи ҳукумати мамлакат бояд сари вақт, пурра ва сифатнок иҷро карда шаванд. барои иҷрои босифати буҷет ҷиҳати баландбардоштани интизоми молиявӣ ва андозӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлат аз ҷумла пардохти музди меҳнат, кӯмакпулиҳо ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ аз буҷети давлатӣ сари вақт ва пурра таъмин гардад. барои таъмини ҳадафҳои стратегии кишвар аз ҷумла саноатикунонии босуръати мамлакат ва таъмини амнияти озуқавории тадбирҳои зарурӣ андешида, истифодаи самараноку мақсадноки маблағҳои дар буҷети давлатӣ пешбинишуда пурра таъмин карда шаванд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маъқул донистани барномаи қарзгирии берунаи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 вазири молияи ҷумҳурӣ Файзиддин Қаҳорзода, дар бораи барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 вазири рушди иқтисод ва савдо Завқӣ Завқизода, дар бораи барномаи рушди муассисаҳои табобатии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2025 вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода ва дар бораи барномаи рушди геодезия ва харитасозӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ Ориф Хоҷазода ҳисобот доданд.
лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, се хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон баъди муҳокима барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. дар охири кори маҷлис президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои супоришҳои маҷлиси навбатӣ дастурҳои сарвари давлат зимни сафарҳои корӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дода шуда, иҷрои босифати нақшаи даромади бюҷети давлатӣ, назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои бюҷетӣ, таъмини нақшаи корҳои ободонӣ, вусъати корҳои кишти тирамоҳӣ, дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, таъмини аҳолӣ бо барқу гармӣ, ҷамъоварӣ ва захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва корҳои созандагӣ, баробарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. дар доираи тантанаҳои таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони касбу кори гуногун дар мамлакат ба мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз гардонда шуданд. Бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба шоир ва нависандаи тоҷик Тимур Зулфиқоров медали ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. таъкид кардан ба маврид аст, ки хизматҳои шоёни кормандони касбу кори гуногун бахусус аҳли фарҳангу эҷоди мамлакат дар даврони соҳиб истиқлолӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қадрдонӣ гардида, онҳо пайваста дастгирӣ меёбанд. Тимур Зулфиқоров ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои қадршиносӣ аз заҳматҳои бисёрсола дар рушди забону адабиёти оламшумули тоҷик изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуданд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки рӯзи 24 октябри соли 2021 дар ҷумҳурии Узбекистон интихоботи президенти ҷумҳурии Узбекистон доир гардид. дар раванди ин маъракаи муҳим, ки мутобиқ ба меъёрҳои қонунгузории ҷумҳурии Узбекистон шаффофу демократӣ бо иштироки фаъоли шаҳрвандон доир шуд, аз 5 ҳизби сиёсии амалкунанда ба мақоми президенти ҷумҳурии Узбекистон 5 номзад пешниҳод гардида буд. хабарнигорони телевизиони Тоҷикистон низ дар баробари дигар намояндагони васоити ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ ҷараёни интихоботи президенти ҷумҳурии Узбекистонро мушоҳида намуданд. чанд лаҳза пеш гузориши ҳамкорони мо Фахриддини Муҳаммадюсуф ва Ҳафизуллои Садло аз ҷумҳурии Узбекистон дастраси мо гардид, ки ҳоло манзури шумо мегардонем. интихобот низоми муосир, усули самаранок ва муносиби ҷомеияи демократист, ки ифодакунандаи арзишҳои зарурии ҳаёти сиёсию ҷамъиятии ҳар як кишвари дунявӣ мебошад. бо дар назар дошти ин рӯзи 24 октябр дар ҷумҳурии Узбекистон интихоботи навбатии президенти ҷумҳурии Узбекистон доир гардида, ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дари худро барои шаҳрвандон боз намуданд. аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ба қайд гирифта шуда 53717 ва мақомоти маҳаллии иҷроия 10733 нозири миллӣ аз ҷониби комиссияҳои дахлдори ҳавзавии интихобот ба қайд гирифта шуда дар ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботии ҷумҳурии Узбекистон бо мақсади мушоҳидаи раванди интихобот фаъолият намуданд. дар баробари ин 971 нафар мушоҳидони байналмилалӣ аз созмони ҳамкории Шанхай, кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил, ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил, ниҳодҳои демократии ҳуқуқҳои инсон, сафоратхонаҳои давлатҳои хориҷии муқими Узбекистон ва як қатор дигар намояндагони 20 ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ раванди интихоботро мушоҳида намуданд. 8 часов утра по ташкентскому времени в Узбекистане начались выборы президента Республики Узбекистан. Выборы в 10 761 избирательном участке. Также у нас образованы избирательные участки в 47 зарубежных странах. Это 54 избирательных участка.
медиахол ё худ маркази матбуоти хабарнигорони дохилӣ ва хориҷӣ маҳз аз ин нуқта дар бораи ҷараёни баргузории интихоботи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон маводҳо таҳия намуданд. дар маҷмӯъ дар интихоботи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон 19 миллион 859 127 интихобкунанда ба қайд гирифта шуда буд. аз шумораи умумии интихобкунандагон 887 686 нафар бори нахуст дар интихобот иштирок намуда чун шахси комилҳуқуқ ва соҳибихтиёр овоз доданд. Bugungi prezidentlik saylovida birinchi fuqarolik huquqimdan foydalanib 576-uchastka saylovida saylov berdim. O'zim tanlagan nomzodimga birinchi huquqimdan, fuqarolik huquqimdan foydalanib saylov berdim. Bu yerda hamma sharoitlar yaratilgan. Huquqimdan foydalanib saylovda ovoz berdim. Bilasizmanki, kelajagimga katta poydevor bo'ladi deb o'ylayman. Bu saylovlar hamma har tomonlama haqqoniy, teng huquqda o'tmoqda. дар рӯзи баргузории интихоботи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон дар тамоми ҳавза ва участкаҳои овоздиҳӣ барои иштироки фаъоли интихобкунандаҳон имконот фароҳам шуда. шаҳрвандони ин кишвар озодона дар маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок намуданд. Выборы прошли очень честно, все было на высшем уровне. Я думаю, будущее нашей страны зависит от нас. интихоботи президент дар ҷумҳурии Ӯзбекистон дар асоси муқаррароти санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқии сатҳи байналмилалӣ ва қонунгузории ин кишвар сурат гирифта кулли райдиҳандагон тибқи тартибот ба ҷонибдории номзадҳои эътимоднок овоз доданд. Mazkur saylovni xalqaro demokratik tamoyillar asosida o'tkazish ҳамин гуна интихоботи президент дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир шуда эълон гардида дар ҷараёни овоздиҳӣ аз 5 ҳизби сиёсии ҷумҳурии Ӯзбекистон номзад аз ҳизби либерал демократи Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев бо соҳиб шудан ба бештар аз 80% овозҳо ғолиб дониста шуд. дар интихоботи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон 14 ҳавза ва зиёда аз 10700 участка интихоботӣ ташкил шуда. ҷараёни овозиҳӣ бо иштироки фаъоли шаҳрвандони ин кишвар аз соҳби барвақт сурат гирифт. интихоботи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистонро намояндагони 1400 хабаргузории маҳаллӣ ва 233 нафар хабарнигорони хориҷӣ 140 маъруфтарин ширкатҳои хабарнигорӣ инъикос намуданд. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Ҳафизуллоҳи Саъдулло, Ахбор, ҷумҳурии Ӯзбекистон. саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи чорми стратегӣ эълон гардид. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар Тоҷикистон нисбат ба соли 1997 7 баробар зиёд шудааст. барои ноил шудан ба нишондодҳои баланд дар ин самт қабл аз ҳама амалигардонии ислоҳот ва фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ замина гузоштааст. шарҳи Наврӯзшоҳи Азизулло. طبق ارزیابی‌های بین‌المللی در 10 سال اخیر تاجیکستان 4 مرتبه به 10 گونه دولت‌های پیشرفت اصلاحاتگری جهان در سمت پیشبرد فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری وارد گردید. در زمینه اصلاحات و تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت حصه بخش خصوصی در مجموع محصولات داخلی به 70% برابر شد. این نتیجه دستگیری‌های حکومت مملکت نسبت به فعالیت بخش خصوصی و در همین زمینه تامین رشد ساحه صنعت و دیگر سمت‌های اقتصادی ملی میباشد. در سیاست اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه صنعت به صفت یکی از عامل‌های پیشبرنده اقتصادی ملی تامین کننده اهالی با شغل دائمی و حل مسائل‌های اجتماعی اعتراف شده. صنعت‌کنونی با سرعت مملکت هدف چهارم استراتژی اعلام گردید. در زمان صاحب استقلالی بنیاد شدن صدها کارخانه و کارگاه‌ها برای افزایش یافتن حجم استحصال محصولات وارداتی و کننده به صادرات نگرانیده شده مساعدت نمود. حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به سال 1997 7 برابر زیاد شده است. تنها در 5 سال اخیر در تاجیکستان با مبلغ 44 میلیارد سومانی محصولات عوض کننده واردات استحصال شده است. افزایش استحصال در همه بخش‌های صنعت از جمله صنعت سبک، متالورگیا، خوراکواری، استخراج و کارکرد معدن، صنعت کیمیا و مصالح ساختمان به نظر می‌رسد. تا سال 1991 در ساحه صنعتی مصالح ساختمانی جمهوری 32 کارخانه صنعتی ارزی وجود داشت. در دوام 30 سال استقلال دولتی با بنیاد گردیدن کارخانه‌های نو و زمانوی شماره آنها افزایش یافته به 530 کارخانه رسانیده شد که نسبت به سال 1991 498 کارخانه زیاد میباشد. اگر استحصال سمنت در تاجیکستان سال 1992 446 هزار تن را تشکیل نموده بود، این نشانداد در سال 2020 به 4.2 میلیون تن رسانیده شده است که قریب 10 برابر زیاد می باشد. استحصال انگشت بیش از 9 برابر زیاد گردیده از 214 هزار سال 1992 به 2 میلیون تن در سال 2020 رسیده است. افزایش استحصال در همه بخش‌های ساحه صنعت به نظر می رسد. همین بود که در زمان صاحب استقلالی وابستگی اقتصادی مملکت به محصولات وارداتی از جمله
ангишт, масолеҳи сохтмон ба хусус семент ва бисёр намудҳои маводи ғизоӣ бартараф гардида барои содироти маҳсулоти саноатии ватанӣ замина фароҳам оварда шуд. истифодаи имконият ва коркарди ашёи хуми маҳаллӣ дар заминаи бунёди коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ дар ноҳияи Лахш ба пешрафти соҳа қадамҳои устувор мегузорад. Дар ноҳия ба рушди саноат афзалияти бештар равона гардида, дар доираи дастгириҳои давлатӣ ва имконияти мавҷудат дар деҳаи Янгишаҳр коргоҳи хурди истеҳсоли қумушағал бунёд карда мешавад. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Лахш. аввалин коргоҳи хурди коркарди қуму шағал дар ноҳияи Лахш ба фаъолият оғоз кард ки барои сокинони маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ таъсис дода шуд. коргоҳи хурди истеҳсолии қуму шағал дар заминаи дастгириҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва шарикони рушд бунёд карда шудааст. бояд зикр намуд ки саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардид ки барои расидан ба он дар оянда бунёди корхонаҳои хурду бузурги нави истеҳсолӣ ба нақша гирифта шудааст ки дар ин самт шароиту имкониятҳои васеъ мавҷуд аст. коргоҳи хурди истеҳсолӣ бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда чанд нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд ки ин омил дар оянда ба беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии онҳо мусоидат менамояд. дар ноҳия ҷиҳати ба роҳ мондани фаъолияти минбаъдаи коргоҳи хурди қуму шағал ашёи хуми маҳаллӣ мавҷуд аст. аз ин пас сокинони маҳаллӣ метавонанд қуму шағали коркардшударо бе харҷи зиёд дастрас намуда дар рушд ва пешрафти ноҳия саҳми худро гузоранд. бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ имконият фароҳам меорад ки ҳаҷми истеҳсолот афзун гардонда шуда барои сокинони маҳаллӣ ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шавад. гуфтанд ба маврид аст ки то имрӯз дар ноҳияи дурдасти Лахш чунин коргоҳ мавҷуд набуд ва сокинон бо қуму шағали коркардшуда дастрасӣ надоштанд. дар оянда бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бунёди чанд коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ба нақша гирифта шудааст ки ин тадбир метавонад омили муҳими пешрафти рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Лахш гардад. нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмониддин, Убайдуллои Сайвалӣ аз ноҳияи Лахш барои барномаи ахбор. дар доираи иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ба шаҳри гулрез табдил додани пойтахти мамлакат ва бо мақсади сабзу хурам гардонидани муҳити атроф, баландбардоштани завқи эстетикию зебоипарастӣ ва маърифати экологӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар боғи ҷавонони шаҳри Душанбе маъракаи шинонидани ниҳолҳои ҳамеша сабзу сояафкан доир гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи иқдомҳои неку самаровари раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади сабзу хурам гардонидани муҳити атроф ва баландбардоштани завқи эстетикиву зебоипарастӣ ва маърифати экологӣ ва инчунин дар мавриди ба шаҳри гулрез табдил додани пойтахти мамлакат дар боғи ҷавонони шаҳри Душанбе бо иштироки кормандони кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии шинонидани ниҳолҳои ҳамеша сабзу сояафкан доир гардид. вобаста ба амалишавии қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи корҳои ободониву созандагии ниҳолшинонӣ қарори марбута мавриди амал қарор дода шудааст ва аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди боғи ҷавонон зиёда аз 200 бех дарахтони ороиши ҳамеша сабз шинонда шуд. ин ташаббусҳо ба он нигаронда шудааст ки дар ҳақиқат мо тавониста бошем дар поёни соли 2021 яъне ки тирамоҳи соли 2021 ва баҳори соли 2022 шаҳри Душанбе бо роҳандозӣ гардидани корҳои ободониву созандагӣ, ниҳолшинонӣ, сабзазоркунӣ, гулшинонӣ ба яке аз шаҳрҳои зебову шаҳрҳои ободу пешрафта табдил намоем. инчунин бо мақсади вусъат додани корҳои ободонӣ дар шаҳри Душанбе бунёдкорию созандагӣ, тарғиби зебоипарастӣ дар мавзеъҳои вобасташудаи гулкории пойтахт, аллакай шинонидани қаламчаҳои гули садбарги бисёрсолаву ба иқлими шаҳри Душанбе мутобиқ аст оғоз гардид. имсол низ қарори шаҳри Душанбе рақами 609 дар бораи иҷрои нақшаи чорабино оид ба шинондани гулҳои мавсимии бисёрсола ва ниҳолҳои дарахтону бутаҳо ба тавсиф расид. طبق قرار مذکور در شهر دوشنبه در دوام سال جاری شناندن 2644 بیخ درخت و بوته‌ها به نقشه گرفته شده است که از این شماره 77000 درختان سایه‌افکن، 66000 درختان
آرایشی و زیاده از 943,000 درختان میوه دهنده به نقشه گرفته شده است. همزمان باید قید نمود که در دوام سال جاری با مراجعت رئیس شهر دوشنبه وابسته به شهر گلریز تبدیل دادن شهر دوشنبه به تاثیر رسید. در حاشیه این مراجعت نامه با نقشه گرفتیم زیاده از 2,130,000 گل‌های صدبر در حدود شهر دوشنبه شینانیم. تذکر باید داد که اقدام نوبتی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به شهر گلریز تبدیل دادن پایتخت و شینانیدن گل‌های صدبرگ گوناگون رنگ در نزد بیناهای استقامتی، راهرو گلگشت‌ها و مرکزهای فرهنگی و مأموری این در بلند گردیدن معرفت اکولوژی مردم طلبات را به پرورش و نگاه‌بین آن بیشتر نموده به این وسیله صف ترغیبگران زیبایی در مملکت مرحله به مرحله زیاد می‌گردد. در پایتخت مملکت پرورش زیادی نمود گل‌های گوناگون با نظر داشت طلبات مردم به راه مانده شده است و همه روزه طلبات معنوی ساکنان و مهمانان پایتخت را قانع می‌گرداند. در زمینه تلاش تدبیرهای پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت آباد و زیبا و سبز و خرمگردانی پایتخت مملکت شهر دوشنبه و در مورد معرفت اکولوژی و حفظ محیط زیست، نگاه داشتن طبیعت زیبا و همیشه سبز، دایر به سبزکاری و آبادگردانی، گلریز و گلپوشگردانی پایتخت مملکت از تدبیرهای مهم و سریوقتی می باشد که امروز این اقدام نجیب و سازنده هماوازی عمیق پیدا نموده بهر تطبیق آن ساکنان پایتخت سهم ارزنده خود را می‌گذارند. خورشید نجمیدین، خورشید حسین، دوشنبه اخبار. در شهرک‌های زرنیسور و کنسوی شهر گلستان مؤسسه‌های معارف و تندرستی تعمیر و نوسازی و با تجهیزات معاصر تامین کرده می‌شوند. در تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی و مرکزهای خدمت‌رسانی طبی در برابر روانه کردن مبلغ‌های بودجتی دولتی همچنین صاحبکاران و تشکیلات و مؤسسه‌ها نیز سهم می‌گذارند. گزارش روزعلی رحمان و الیاس بابوجان. با بیمارخانه منطقوی شهرک زرنیسار شهر گلستان کمک نوبتی جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای ماشین یاری تجلی دسترس و همچون تحفه تقدیم گردید. کارخانه استخراج و کارکرد معدن کوهی این اقدام تحکیم پایه ماده تکنیکی مؤسسه طبی را در دایره همکاری ها با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان و نقشه چاره‌بینی های بنیاد و نوسازی و مجهزگردانی عملی نمود. افت مخصوص یاری تجلی طبی تمغه فورت مطابق با یاری تجلی پور مجهز بوده، دارای رخت خواب، زنبر طبی تحویل دهنده، دستگاه و لوازمات یاری اولی طبی، سیستم ضد باکتریوی، دستگاه تنظیمگر داخلی و 3 جای نشست برای متخصصان طب می باشد. تامین مرکز یاری تجلی طبی بیمارخانه شهرک زرنیسار با این افت استحصالی معاصر با بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی در شهرک زرنیسار امکانیتی وسیع است. شهرک زرنیسار زیاده از 100 کیلومتر دور از شهر گلستان واقع گردیده منطقه کوهی می باشد و بیمارخانه شهرک به چنین ماشین و تجهیزات معاصر یاری تجلی نیاز داشت. تامین کرده شدن ماشین یاری تجلی برای ما امکان می دهد که صفت خدمت‌رسانی طبی را برای اهالی شهرک باز هم مستحکم گردانیم. این برای شهرک زرنیسار خیلی ضرور بود چون که اینجا منطقه کوهی است. حالا با مبلغ گذاری کارخانه از جانب شرکت راهسازی سامانی لایحه از نوسازی موفرش اساسی راه اتومبیلگردی خوجند بوستان آبشاران زرنیسار جریان دارد. از جانب شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای در شهر گلستان بنای لایحه‌ای مرکز تحصیلات ایلاوگی و در شهر استقلال کودکستان زمانوی بنیاد کرده می شود. تجربه نشان داد که رابطه علم با استحصالات از عامل‌های اساسی برای تأمین پیشرفت ساحه کشاورزی به حساب می‌رود. با نظرداشتی همین در دانشگاه اگراری جهت مستحکم نمودن بازه تعلیمی و در همین زمینه آماده نمودن متخصصان لیاقتمند 2 مرکز معاصر گشوده شد. همزمان بنای اساسی دانشگاه از تعمیر برآورده شد. کلاستر اینوواسیونی تعلیمی برای اداره‌کنی همگرایانه ذخیره‌های آب در دایره 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار تشکیل گردید. این نخستین مرکز میباشد که نه تنها دانشجویان بلکه کارمندان ساحه خواجگی آب مملکت میتوانند در آن در دانشگاه اگراری تاجیکستان تکمیل اختصاص نمایند. مرکز از 2 صنفخانه و 1 تالار برهوا عبارت بوده با تجهیزات ضروری زمانوی مجهز گردانیده شده است. این کلاستر امکانیت میدهد که ما همون اساس‌های اداره‌کنی همگرایانه ذخیره‌های آب، اساس‌های هم علمی و عملی اداره‌کنی همگرایانه ذخیره‌های آب رو با دانشجویان خودمان، با بکالورها، ماگسترها، اسپیرانت‌ها آموزانیم. غیر از این
برای بازآموزی به اینجا جلب کرده میشوند متخصصان ساحه آب که در مسئله های اصلاحات ساحه آب کار میکنند، در مسئله های اداره کنی ذخیره های آب کار میکنند. من بعد دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان در برابر استفاده از ادبیات علمی و صحوی و بدیعی از حساب فاند کتابخانه دانشگاه همزمان ادبیات گوناگون را سری وقت از حساب کتابخانه الکترونی دسترس میکنند. این تدبیر مهم در دایره عملی شوی برنامه حکومت الکترونی صورت گرفته. مرکز دارای 32 کامپیوتر با سرور پر اقتدار پیوست می باشد و در مخزن آن 164,000 نسخه کتاب در شکل الکترونی جایگیر شده است. در دایره آمادگی با تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان درآمدگاه اساسی دانشگاه، بینای اساسی، بینای فاکولته اگرو بیزنس و صحن دانشگاه پر را تعمیر و چراغان کرده شده است. بعد نوسازی در آثارخانه دانشگاه فعالیت 90 ساله آموزگاران، امکانات‌های آموزشی و ختم کردگان تصویر یافته است. همزمان در دانشگاه گلگشت نو و استفاده داده شد. معرفی دستاوردها ثابت می‌کند که دوام سال‌های اخیر در دایره تقویت رابطه علم با استحصالات موفقیت خواجگیداران در سمت بلند برداشتن حاصلخیزی زمین افزون می‌گردد. کاتدرا و فاکولته‌های دانشگاه اگراری تاجیکستان بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از دستاوردهای خود نتیجه گیری و در دایره اجرای سفارش‌های راهبریت دولت و حکومت مملکت تحکیم بخشیدن همکاری را با خواجگی‌های دهقانی تاکید نمودند. این زمان در دانشگاه اگراری تاجیکستان از روی رویه‌های بیولوژی، تکنولوژی، مهندسی و اقتصادی متخصص آماده کرده می‌شود و حالا دانشگاه دارای 67 آزمایشگاه علمی و تعلیمی میباشد. تا سالهای اخیر در دایره همکاری‌ها با شریکان رشد 4 آزمایشگاه علمی تحقیقاتی حاضر زمان به استفاده داده شد. فراگیری به تعلیم تدریجاً از روی اختصاص‌های نو به راه مانده می‌شود. حالا دانشگاه اگراری تاجیکستان دارای 10 فاکولته و 50 کاتدرا میباشد. نتیجه گیری از فعالیت دانشگاه بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک دایره وسیع عالمان، ختم کردگان و دانشجویان صورت گرفت. حاضرین از دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت نسبت به رشد ساحه معارف و در زمینه آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص برای رشد ساحه کشاورزی یادآور شده، تحکیم همکاری علم را با استحصالات اساس پیشرفت ارزیابی نمودند. تاجیکستان مملکت اگراری بوده، آماده شدن متخصصان بلند اختصاص امکان می‌دهد که از حساب امکانیت‌های هنوز استفاده نشده افزایش استحصال محصولات کشاورزی تامین کرده شود. با نظرداشت همین تدریجاً بازه علمی تکنیکی دانشگاه مستحکم گردانیده شده، تلاش با آن روانه گردیده است که متخصصان با نظرداشت طلبات بازار مهنت در زمان کنونی آماده کرده شوند. همچنین در همین روز نفرانی که در رشد ساحه کشاورزی و آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص سهم گذاشتند، بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی و نتیجه گیری از فعالیت این مؤسسه عالی تعلیمی از جانب رهبریت دانشگاه با تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی کرده شدند. در آخر از جانب دانشجویان و هنرمندان برنامه رنگین هنری منظوری حاضرین گردانیده شد. برای بمشکلی گذراندن دوره تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 ریاست معارف شهر استرافشان تامینات انگشت را در 65 مؤسسه تعلیمی عملی نمود. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابوزاده. با استفاده از روزهای گرم و آفتابی فصل تیرماه زرین، ریاست معارف شهر استرافشان تحت سرپرستی و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر توانست که دورنمای تامین مؤسسه‌های دولتی تحصیلات میانه عمومی، لیسه، گیمنازیاها و باغچه و کودکستان‌های شهر و دهات را با انگشت و دیگر مواد سوخت به اجرا رساند. همه انبارها در مجموع از 1467 و از 6 تن انگشت باصفت، هیزم و دیگر سوزشوارها لبریز بوده. مؤسسه‌های تعلیمی از تعمیر کلی برآورده در خط آماده باش قرار گرفتند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه یکبیت از 3 بینای دو-آشانه تعلیمی عبارت بوده. صنف کابینت‌های فنی، آشخانه تالار ورزشی و دالان راهروها به سیستم یگانه گرمیدهی پیوست کرده شدند که تنها توسط انگشت و هیزم فعالیت میبرند. در مکتب 1031 نفر خواننده در 36 صنف و 7 کابینت فنی دارای اشیا و عیانیت‌های وابسته فنها و تعلیم و تدریس فرا گرفته شدند. انگشت ذخیره گردیده باشد در دوره پس سرنمایی فصل زمستان جهت آموزش اساسهای علم و فن دوران صاحب استقلالی کشور برای آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه مذکور کفایگی میکند. سال روان حین تعطیل تابستانه طالب علمان همه صنف کابینت‌ها، خانه آموزگاران و دفترهای کاری ماموریت مکتب را به مبلغ نزدیک 30,000 سامانی به سیستم یگانه گرمیدهی پیوست نمودند. خوانندگان در صنف کابینت‌های گرم و روشن و تازه و آزاده امروز به تعلیم و تربیت مشغولند. مورد به ذکر است که همه تریزه‌های صنف و کابینت‌های فنی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه، گیمنازیاها، جای خوراکخوری و مشغولیت‌ها و بازی استراحت طفلکان باغچه و کودکستان‌های تابع ریاست معارف شهر استرافشان
کاملا شیشه‌بندی کرده شدند. اطمینان می‌رود که سال خانش 2021-2022 را محصلین در صنف کابینت‌های گرم و روشن ادامه خواهند داد. مضبوط بابازاده از شهر سراوشان برای برنامه اخبار. бемории ботулизм заҳролудшавии шадиди сироятӣ аз ғизоҳои консервашуда мебошад. сабаби асосии гирифторшавӣ ба бемории ботулизм ин истеъмоли консерваҳои нодуруст тамизшуда мебошад. сирояти токсини ботулизм то андозаи шадид аст ки инсонро ба ҳолати вазнини фалатшавӣ ва ҳатто марг оварда расониданаш аз эҳтимол дур нест. роҳҳои пешгирӣ аз ин беморӣ аз назари мутахассис. ҳангоми маҳкам кардани маҳсулоти консервонида шуда дар шароити хона вақте ки шахс риояи беҳдошти санитарии гигиенӣ риоя намекунад, ҳангоми пурра тоза накардани меваву сабзавоте ки консервонида мешавад, ҳангоме ки пурра тамиз намешавад он лавозимоте ки маҳкам карда мешавад, баъдан спораи кластридиум ба он афтида ба худ муҳити мувофиқ пайдо мекунад, муҳити анаэробӣ ё ки беҳавогӣ. муҳити беҳавогӣ барои ӯ хуб аст ва дар ин маврид ин қаламча микроб токсин ҳосил мекунад ки токсини он бениҳоят заҳрнок аст, сироятнок аст. шахс метавонад ба бемории ботулизм гирифтор шуда ба оқибатҳои нохуш оварда расонад. бемориҳои сироятӣ давра ба давра мегузарад. давраи ниҳонии беморӣ баъзан аз якчанд соат то 7 шабонарӯз метавонад давом кунад, вале дар бисёр ҳолат дар муддати то 2 шабонарӯз беморӣ худро аён мекунад. беморӣ аслан дар аввал метавонад ба мисли бемориҳои рӯдаву меъда қайкунӣ 1-2 маротиба дарунравӣ, хуш шудани даҳон гузарад. баъдан чӣ хеле ки мо қайд кардем, токсини ин асосан ба таъсири манфӣ ба системаи асаби марказӣ мерасонад. ду алоими асосӣ дорад. ин алоими офталмоплегикӣ ва алоими булбарӣ. алоими офталмоплегикӣ хос аст ба таъсири манфӣ ба чашм. метавонад шахс туман ё сетка дар назди чашмон шавад, хира мешавад биноиши чашмон, метавонад поёнравии пилки чашмон дида шавад, птоз мегӯянд, ё ки дубинӣ, диплопия дида мешавад. ҳамчунин мешавад гуногун васеъшавии гавҳараки чашмон. алоими булбарӣ асосан ин таъсири манфӣ мерасонад ба 9, 10, 12 ҷуфти асаб ки дар шахс метавонад вайроншавии фурӯбарӣ шавад, гум шудани овоз, метавонад овозаш дағал шавад, баъдан метавонад то ба гум шудан, то афанӣ оварда расонад. агар дар ҳолате ки ба шахс тавбати этиотропикӣ ё тавбати махсус нагирад, метавонад ба фалатшавии мушакҳои кори нафас ва системаи дилу рагҳои хунгард оварда расонад ки метавонад ба оқибати нохуш ба фавт оварда расонад. асосан дар шароити хона чӣ ёрӣ расонда мо метавонем? то осеб расондан ба системаи асаби марказӣ мо метавонем танҳо шустани меъда ба онҳо тавсия диҳем ва дар баъзе ҳолатҳое ки ёрии таъҷилӣ дер мекунад ё ки ба духтурхона дур аст, метавонад хонаи тозакунанда кунанд. вале тавобати асосии ботулизм дар шароити статсионарӣ аст, чунки тавобати махсус мегирад, тавобати этиотропикӣ, зардоби зидди ботулизм танҳо дар шароити беморхона гузаронида мешавад. агар ҳамон қадар шахс барвақт ин зардобро гирад, метавонад зудтар сиҳат шавад. тамоми он аломатҳое ки дар давоми беморӣ дида мешавад, онҳо дар муддати то 1 моҳ ҳамааш барқарор шавад. биноишаш, фурӯбарӣ, ҳамаи он оҳиста оҳиста барқарор мешавад. вобаста дорад аз ҷараёни беморӣ. аз 21 то 24 октябр дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардида беҳтаринҳо интихоб гардиданд. аз байни 243 нафар иштирокдорон ки ба даври вилоятӣ номнавис гардиданд, 180 нафар иштирок намуда, 54 нафар ба даври чаҳорум роҳхат пайдо намуданд. гузориши хабарнигорони мо. дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миёни қишраҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст эълон гардида, дар қатори дигар шаҳру навоии мамлакат давоми 4 рӯз дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои
کتاب است با اشتراک 180 نفر بهترین ها دایر گردید. طبقه های گوناگون جامعه در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است از روی 5 نامیناسیون: ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیک، خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان معاصر، ادبیات جهان و ایجاد نظم و نثر شرکت ورزیدند. من طول 3 سال است که در هیئت یکمان در این آزمون در دوره شهری اشتراک کردم، در دوره ولایتی در هیئت یکمان. میبینم که سال به سال توجه مردم به خواندن کتاب و رو آوردن به کتاب خیلی زیاد شده است. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی 5 نامیناسیون را در بر گرفته، دوستداران کتاب با ذوق و خواهش بلند در آن شرکت ورزیده بار دیگر ثابت نمودند که هر یک آنها با کلواری پر از جستجوهای نو بر رقابت آماده هستند. آزمونی که در آن همه برنده می شوند این آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است که ما نسل نورس را به کتاب و کتابخوانی تشویق بیشتر می کند. سپاسگزاری صمیمی خود را به پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان می رسانم. طبق نقشه امسال هر یک نامیناسیون دوره ولایتی آزمون جمهوری با جلب متخصصان در علاهیدگی برگزار گردیده. از میان 243 نفر اشتراکداران که به دوره ولایتی نامنویس گردیدند 180 نفر در دوره ولایتی آزمون شرکت ورزیده. از این شماره 54 نفر بهترین ها به دوره چهارم راه خط پیدا نمودند. از 54 نفر غالبان دوره ولایتی 25 نفر خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی حدود ولایت، 11 نفر دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خروغ و کالج طبی و 18 نفر طبقه جامعه و شخصان کسب و کاری گوناگون تشکیل می‌دهند. اسرار کرمعلیف اشتراکچی از روی نامیناسیون ادبیات معاصر که جای اول را صاحب گردید به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت جلب طبقه جامعه به آزمون نام برده اظهار مینت‌داری بیان نمود. امروز در آزمون ولایتی از روی نامیناسیون ادبیات معاصر اشتراک کرده سزاوار جای اول گردیدم. این ابتکار پیشوای ملت برای ما جوانان بسیار سروقتی است و ما سرفراز هستیم، خوشبخت هستیم که در صلح و ثبات وحدت ملی زندگی و کار و فعالیت می نماییم. با محترم پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای این اقدام سروقتی من اظهار تشکر و منتداری خویش را بیان می نمایم. تأسیس آزمون فروغ صبح دانای کتاب است از جانب رهبریت عالی مملکت با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی میان نسل جوان، تقویت نیروی ذهنی آنها، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خویشتن شناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی میان اهالی کشور روانه گردیده دوام 3 سال اخیر ثمره خوب به بار آورده ایستاده است. در این روز برای اشتراک فعالانه در دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و اشغال نمودن جایهای نمایان از نام رهبریت ولایت به 54 نفر غالبان دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است افتخارنامه و مکافات پولی تقدیم کرده شد. با اشتراک زیاده از 200 نفر نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله نورسان و جوانان در شهر وحدت دور منطقوی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است برگزار گردید. غالبان معین و بهترین ها با دور جمهوری راه یافتند. گزارش همکارانمان محمد علی عبدالکریم و شکرالله نورالله در این خصوص. دوستداران کلامی بدی از شهر وحدت و راغون، ناحیه‌های سنگوار، فیض‌آباد، رشت، لخش، نورآباد و تاجیک‌آباد در طول قصر فرهنگ شهر وحدت دوام 4 روز در دوره منطقوی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیدند. مقصد از دایره برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، دریافت چهره‌های نوی سخنوری و سخندانی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی و انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودشناسی، غنی گرداندن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و بلندگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات و شهروندان کشور می باشد. من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون خواندن و از بر کردن ادبیات معاصر تاجیک اشتراک کردم. اولا سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما نورسان چنین آزمون ها را پیشنهاد کرده است. ادبیات این آینه است که در آن
حیات خلق روزگار خلق انعکاس می‌یابد. بنابراین رو آوردن به ادبیات این رو آوردن به خودشناسی ملت است. از شمار زیادی اشتراکچیان در دور منتخبی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است معلوم می‌گردد که هر نفر آنها با آمادگی جدی در این دور شرکت ورزیدند. من در نامیناسیای آثار ادیبان معاصر زیاده از 100 غزل، 120 رباعی و 2 بیتی، 100 بیت از دیگر نوع‌های شعری و 200 بیت از داستان‌های جان شیرین میرزا ترسانزاده، داستان گلرخسار صفیه و داستان پسری وطن میرزا ترسانزاده از ونامم. برگزاری آزمون مذکور باری دیگر شهادت می‌دهد که امروز نسل جوان مملکت بیشتر رو به کتاب آوردند. محض با آموزش عمیق و از بر نمودن ادبیات گذشته و معاصر، نورسان و جوانان از فرهنگ و سنت ملی برخوردار گردیده در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی زیرکی سیاسی به کمال می‌رسند. دور منطقوی جمع بست گردید. غالبان معین و بهترین ها به دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است راه یافتند. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله برای برنامه اطلاعاتی اخبار. дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯло боз як факултаи нав бо номи интеллекти сунъӣ ва таҳсилоти фосилавӣ кушода шуд. дар факултаи нав беш аз 700 нафар донишҷӯ аз рӯи 15 ихтисос таълим мегиранд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯло. баъди ба даст овардани истиқлолият тоҷикистонро аксари кишварҳои олам ба расмият шинохтанд ва ҳамкориҳои ҳамаҷониба ба роҳ монда шуд. дар ин замина ҳамкориҳо дар соҳаи маориф хуб густариш ёфта, ҳазорон нафар донишҷӯёни тоҷик имкони дар хориҷи мамлакат таҳсил намуданро пайдо карданд. ҳамзамон донишҷӯён аз хориҷи кишвар низ дар донишгоҳу донишкадаҳои тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. дар доираи ҳамкориҳо донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб бо донишгоҳҳои Россия имкон фароҳам омад ки ихтисосҳои нав ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ ба роҳ монда шуда мутахассисон омода карда шаванд. дар заминаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар донишгоҳи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб факултати муштараки тоҷики русиягӣ амал мекунад ки якчанд ихтисосҳои нав имсол дар соли таҳсили нав ба роҳ монда истодаем ки вобаста ба тайёр кардани мутахассисони рақобатпазири бозори меҳнат ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат мебошанд. бо дастгирии вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб дар ҳамкорӣ бо донишгоҳу донишкадаҳои Федератсияи Россия як факултаи нав интеллекти сунъӣ ва таҳсилоти фосилавӣ кушода шуд. факултаи мазкур бо муосиртарин техника ва таҷҳизоти лозима муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар донишкада аллакай аз рӯи 15 ихтисос дар ҳамин факултаи номбурда кору фаъолият карда истодааст ки ин албатта боиси хурсандист ки мо метавонем мутахассисони ҳирфаии худро дар ин доираи барномаҳо ҷо кунем. айни замон дар факултаи навтаъсиси интеллекти сунъӣ ва таҳсилоти фосилавӣ беш аз 700 нафар донишҷӯён таҳсил мекунанд ва мутахассисон аз Федератсияи Россия барои боз ҳам беҳтар гардидани таҳсил дар ин ришта ба ҳамкасбони хеш кӯмак мерасонанд. раҳбарияти донишкада иттилоъ доданд ки шурӯъ аз соли оянда донишҷӯёни факултаи интеллекти сунъӣ ва таҳсилоти фосилавӣ метавонанд дар донишгоҳҳои Россия ва дигар донишгоҳҳои хориҷи мамлакат тариқи фосилавӣ таҳсили хешро идома диҳанд. раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. дар ноҳияи Нуробод дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ беш аз 400 гектар боғ мавҷуд буда, масоҳати бештари боғҳо асосан ба хоҷагиҳои деҳқонӣ рост меояд. ин аст ки хоҷагидорон ҳамасола аз боғҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони меваҳои хушсифат ҷамъоварӣ менамоянд. гузориши Эдигули Маҳмуд. дар солҳои соҳибистиқлолии кишвари азизамон дар ноҳияи Нуробод зиёда аз 1000 хоҷагии деҳқонӣ ташкил шуда, самти фаъолияти бештари онҳо ба боғдорӣ равона шудааст. дар деҳаи сариқоши ҷамоати деҳоти Хумдон солҳост деҳқони соҳибтаҷриба Насрулло Сангов ҳамроҳи фарзандонаш ба боғдорӣ машғул мебошад. ин боғ дар соҳили дарёи Сурхоб ҷойгир буда барои рушди соҳаи боғдорӣ ва парвариши ниҳолони мевадиҳандаи ба иқлими маҳал мусоидро доро мебошад.
дар ин боғ даҳҳо намуди дарахтони мевадиҳанда аз қабили себунок, муруду зардолу ва олу мавҷуд буда, ҳамасола боғбони соҳибтаҷриба ҳосили фаровони мева истеҳсол карда, баробари таъмини эҳтиёҷоти хонаводааш бештари ҳосилро ба бозорҳои ҷумҳурӣ бароварда, аз ин ҳисоб даромади зиёди иқтисодӣ мегирад. ҳамин сол мо то 100 тонн мевара ҷамъоварӣ карда метавонем. боғда 2 гектар боғи ҳамин нокут, севут, зардолуву, шафтолуву, оличаву ҳар намуд мева мавҷуд аст. дар шафати боғ майдони меваҳои пешпазак мавҷуд мебошад. ин меваҳоро баъди хушк шудан ба навъҳо ҷудо карда, вобаста ба талабот ба бозор мебароранд, зеро харидорони ин намуди маҳсулот хеле ҳам зиёд мебошад. дар дигар хоҷагиҳои ноҳияи Нуробод низ ба боғдорӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад, зеро солҳои охир рушди соҳаи боғдорӣ ба афзоиши истеҳсоли меваҳои хушсифат ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 400 гектар боғ мавҷуд буда, аз ин 393 гектараш мевадиҳанда мебошад. дар ноҳия барномаи рушди боғ токпарварӣ соли 2016-2020 таҳия гардид, ки дар натиҷа 65 гектар боғ нав бунёд гардида, 35 гектар боғи кӯҳна барқарор гардид. ин сол дар натиҷаи гарм омадани боду ҳаво бо ҳосили мева дар ноҳия нисбат ба солҳои гузашта хуб мебошад. рушди соҳаи боғдорӣ ба он далолат мекунад, ки иқлими ноҳияҳои баландкӯҳ барои бунёди боғҳои себунок, чормағзу олу, бодом ва зардолу бештар мусоидат карда, он ба хоҷагиҳои деҳқонӣ фоидаи зиёди иқтисодӣ меорад. бо мақсади афзоиши истеҳсоли меваҳои хушсифати содиротӣ хоҷагидорон ҷиддуҷаҳд доранд, то давра ба давра майдони боғҳои серҳосилро аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи талутепа ва доманакӯҳо боз ҳам зиёд карда, дар таъмини бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти худӣ саҳми арзанда гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. дар вилояти Хартлон кишоварзони соҳибтаҷрибаи ноҳияи шаҳри Туз аз таъмини дурнамои истеҳсоли пахта мужда расониданд. то имрӯз аз хоҷагиҳои пахтакор ба нуқтаҳои қабулу коркард беш аз 12 000 тонна пахта ворид карда шуд. шаҳри хабарҳо дар гузориши Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ҷамъоварии ҳосили пахта бо маром идома дошта, то имрӯз теъдоди бештари хоҷагиҳои пахтакор дурнамои истеҳсолиро аз 80% зиёд иҷро намуданд. дар ин ҷода хоҷагидорони пахтакори ноҳияи шаҳри Туз таъмини дурнамои истеҳсолии ин ашёи хомро барзиёд иҷро карданд. тибқи иттилоъ, заркорон ба нуқтаҳои қабул ва корхонаҳои коркарди он 12192 тонна пахта супорида, кӯшиш доранд ки ҳосили боқимондаро аз саҳро сари вақт ҷамъоварӣ намуда, дар иҷрои дурнамои вилоят низ саҳми бештар гузоранд. дар ноҳияи шаҳри Туз 5400 гектар заминҳои кишти пахта гузарондем. аз рӯи апробатсия ҳосилнокии хуб хоҷагиҳои деҳқонӣ гирифта аст. ҳоло аллакай хоҷагиҳои дигона 3-4 таш хоҷагии пахтаи вохӯрӣ кардем, ки якм чинак 20 сентр зиёд гирифта аст, ҳосил гирифта аст. дар иҷрои дурнамои кишту парвариши ашёи хоми пахта дар ноҳияи шаҳри Туз хоҷагидорони ҷамъиятҳои деҳоти Пахтаобод, Ҷуран Назаров ва Обшорон нақши асосӣ мебозанд. ба гуфтаи масъулон соли ҷорӣ пахтакорони ҷамъиятҳои деҳоти мазкур 4 навъи тухмии серҳосилро кишт намуда, бо риояи омилҳои дурусти агротехникӣ дар кишту парвариши пахта ба натиҷаҳои дилхоҳ муваффақ гардиданд. ҷамоат дар соли 2021 барои орустани хирмани 2628 тонна тиллои сафед дар майдони 1165 гектар аз тухмиҳои хушсифат пахта кишт карда софтилона нақшаро 101% баромадем. ба гуфтаи мутахассисон аксари хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи шаҳри Туз ки имсол аз 23 сентнер зиёд ҳосил ба даст овардаанд,
пахтакорони соҳиб таҷриба мебошанд ки дар ҳама шароити боду ҳаво кишту коркарди майдонҳои пахтаро мувофиқи матлаб бароҳмонда сол аз сол ҳосилнокии заминҳои хоҷагиро баланд бардошта истоданд. аз рӯи мушоҳидаҳо новобаста ба иҷрои дурнамои истеҳсолӣ ҳоло ҳам дар саҳроҳои хоҷагиҳои ноҳия ҳосил фаровон аст ва дар ин шаб рӯз дар қатори саҳмдорон дигар сокинон ҳам фориғ аз кору фаъолиятҳои рӯзмарраи худ ба саҳро баромада дар ҷамъоварии ҳосили пахта саҳм мегузоранд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи шаҳри Туз, барои барномаи ахбор. ба ҳолати 1 октябри соли 2021 саршумори чорвои майда дар Тоҷикистон ба зиёда аз 6 миллион сарро ташкил намудааст. бо назардошти он ки маҳсулнокии баланди чорво аз нигоҳубини он дар фасли зимистон вобастагӣ дорад, ҳадафи хоҷагидорон ба он равона гардидааст ки захираи хӯрокаро дар сатҳи баланд таъмин кунанд. имсол хоҷагидорон аз чорвои майда 557509 сар насл гирифтанд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 18678 сар зиёд мебошад. бо назардошти он ки аз чорво дар сурати сермаҳсул буданаш самараи баланд ба даст овардан имконпазир аст, ҳадафи хоҷагидорон ба он равона карда шудааст ки маҳсулнокиро баланд бардоранд. аз ҷумлаи хоҷагиҳое ки дар парвариши чорвои сермаҳсул ё гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва хушдодкунии чорвои дигар хоҷагиҳо ҳамасола нақш мегузорад, хоҷагии фермерӣ рамазонӣ мебошад. гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар хоҷагӣ натиҷаи фаъолияти бисёрсолаи меҳнаткашон дар самти нигоҳубини чорво арзёбӣ мешавад. соли равон наслгирӣ дар хоҷагӣ аз 100 сар 93 сар рост меояд. аз ин ҳисоб саршумори гӯсфандони сермаҳсул соли 2021 дар хоҷагӣ 180 сар зиёд шуд. мо чорводоруро дастгир мекунад, мо ҳаракат мекунем гӯсфанди ҳисорӣ сифатнокиша бо айн ҳам баландтар кунему, хушдодкуниша бо айн ҳам нақсар кунем ва ҳаракат мекунем дар оянда бо институти чорводорӣ бо олимон кор кунем ки сифатноки гӯсфанди ҳисорӣ бо айн ҳам баландтар бардорем. таҷрибаи хоҷагидорон нишон дод ки маҳсулнокии баланду беталаф гирифтани насл аз нигоҳубини чорво дар фасли зимистон вобастагӣ дорад. бо назардошти ҳамин ҳадаф ба он равона карда шудааст ки ин шабу рӯз бо гузарондани корҳои бойторӣ ва таъмини гуногунии хӯрок дар фасли зимистон нигоҳубини дурусти чорво таъмин карда шавад. ҳамаи гӯсфандоро дар сари вақт мегузаронем ва барои тайёрӣ барои зимистон гузарондаи қариб 45-48 тонн бедаи хушсифат ҷамъ кардагем ва қариб 8 тонн кунҷола барои чорвои ҷамъиятиро аз зимистон фарбои солим бояд барорем. дар оянда ҳаракат мекунем ки насла зиёдтар гирему сифатнокиша баландтар кунем. аз чорво дар сурате метавон самараи баланд ба даст овард ки чорвои сермаҳсул парвариш ёбад. бо назардошти ҳамин ҳадафи меҳнаткашони хоҷагии фермерии рамазонӣ ба он равона гардидааст ки дар асоси тақвияти робитаи илм бо истеҳсолот ва истифода аз табиати хоси Тоҷикистон барои парвариши гӯсфанди зоти ҳисорӣ маҳсулнокии баланди чорворо таъмин кунанд. дар шаҳри душанбе бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим веломарафони оммавӣ баргузор гардид. гузориши Раҳматшоҳи Обид. солҳои охир дар бисёр кишварҳо инсонҳо ба дав ва велоспоронӣ рӯ меоранд. аз ҷумла дар шаҳри Душанбе низ чунин мусобиқаҳо тез дар рӯзҳои ҷашнҳои миллӣ ва давлатӣ шуда мегузаранд. велоспоронӣ аз ҷиҳати экологӣ тозатарин нақлиёт буда истифодаи он ба муҳити зист ва ҳифзи саломатии шаҳрвандон мусоидат мекунад. дар шоҳроҳи соҳили Душанбе дар наздикии наврӯзгоҳи пойтахт варзишгарон ва дӯстдорони веломарафони оммавӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ омаданд. ба сарди ҳаво нигоҳ накарда дӯстдорон ва наздикони иштирокчиёни веломарафон барои дастгирии онҳо ташриф оварданд. дар мусобиқа дар қатори варзишгарони касбӣ ҳамчунин маъюбон ва дӯстдорони варзиши дучархаронӣ аз шаҳри Душанбе иштирок карданд. марафони велоспоронӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи велоспоронии мамлакат ташкил карда шуд. дар рафти мусобиқа баробари варзишгарони касбӣ ҳамчунин дӯстдорони ин бахши варзиш кӯшиш карданд ки тезтар хати марраро убур кунанд. дар фарҷоми мусобиқа ба ғолибон ва ҷоизадорон тӯҳфаҳои таъсискардаи
кумитаи тадорукотро тақдим намуданд. дар чорабинӣ ҷавонон ин рӯзи худро бо дучархаронӣ оғоз карда дар ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим саҳми арзанда гузоштанд. бинандаҳои азизу гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.